Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн бизде обзордо Kia K7 2017 2018 жылкы цвет серый мышь. Машинанын сырткы келбетинде кырылган, чийилген жерлери жок. Машина таза экен. Азыр биз бир сыйра өзүбүз обзор кылып, осмотр кылып чыктык. Иншаллах бир эле деталында освежённый краска чыгып атат. Калган детальдары полностью родной. Экен. Бир деталында бир аз гана освежённый краска бар. 160 микронда көрсөтүп атат. Машинанын комплектациясы өтө жакшы. 3 объемдо газ, 137 миң пробегинде. Дароо эле краскасынан баштайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 106 родной, 104 родной, 130 родной, 123 родной, 120 родной, 117 родной, 98 родной, 98 родной, 99 родной, 102 родной, 107 родной, крышка багажника, 117, 112, 109, 108 родной, 137 родной, 119 родной, 140 родной, крыша 120 родной, 108 родной, иншаллах, 161, 157, 160 жерде бир гана деталында освежённый краска бар экен. 115, 112. Жалпылап айта турган болсок, ушу оң жак крылосунда 160 микронго чейин бир аз освежённый краскасы бар экен. Калган жерлерин бар полностью родной чыкты. Иншаллах. Машина бесключевой доступ. Шасси номери 8758 2017 жылкы. Стикеринде электросиденье бар, иншаллах. Бул жакта электроручник, подогрев руля, подогрев обдув водительский, подогрев пассажирский, автохолд, драйв мод бар. Иншаллах, мындай чоң өзүнүн родной монитору бар экен. Машинада мультируль присутствует. 137 миң пробегте. Машина состояниеси өтө жакшы, иншаллах. Коробкасын бир сыйрада текшергенбиз. Камерага көрсөтүп койгу. Камера иштеп атат. Таза. Мынакей бесключевой доступ, старт, стоп, смарт ключ, иншаллах. Өтө жакшы экен. Подстаканниктери, бокс, обивкасы, мягкая обивка. Иншаллах, мынакей торпедалары полностью таза. Потолоктору дагы таза. Водительский сиденьянын жанындагысы дагы таза. Бул жагы да электросиденье экен. Иншаллах, комплектациясы жакшы өтө. Арткы жагын көрөлү. Артқы сиденьялары, дивандары мощный, кожа наппа, калың, в то же время өтө жумшак. Астында даже пленку не снимали, полностью ковролин. Машина нет такси, чистая. Бул жактарын көрө кетели. Жактары полностью өзүнүн родной заклепкаларында, иншаллах, таза. Жана пакеттеринен турат, иншаллах. Бул жагы да таза. Газовое оборудование 5-го поколения. Буларда запаска болбойт, иншаллах. Бул жактарын көрсөтүп өтөлү. Полностью өзүнүн родной герметиктеринде, таза, иншаллах, машина. Тугандар, эми подкапотный пространствону көрсөтөлү. Задний стоптору полностью ледовый, таза машина экен, иншаллах. Дискаларда жакшы, кырылган, чийилген жерлери жок. Дөңгөлөк бир 80% бар. Өтө жакшы экен, иншаллах. Подкапотный пространствону көрсөтө кетели. Жана освежённый детальда чечилген эмес, сыртынан освежать эткен. Капот чечилген эмес, таза. Мынакей стикер турат. Чашка целый, лонжерон целый, моторга подтёктор жок. Полностью другак. Таза.
жакшы нерсе бар экен. Бул жагында лонжерону да көрүнүп атабы. Таза. Удар болгон эмес. Буягы чечилген эмес. Чашка целый. Мынакей капот дагы целый, иншалла. Машина өтө жакшы экен. Трёхкубовый газовый мотор, V-образная шестерка. Надежный мотор, иншалла. Ушундай машина. Полный ледовый фамилиялар бар экен. Дневные ходовые огни ледовые, повторитель поворотника. Өтө жакшы, иншалла. Машина жаккан болсо, кайрылыңыздар. Ушундай туугандар.